Arimi kuma gicigo-ini mbunge kia Runyenje na Mbirieguru ni matugiritie tabarire ya waki wa barabara ya kuma Kathagiri kuthi nginya Kanyuambora iri rathi na mbere na gwakwa gicigo-ini mbunge kiu. Tabarire yo ya muigano wa ciringi bilioni 2.2 ni itanyitwo kuvingura matoro ma Runyenje na Mbirieguru na makiria kwandaura wonjoria wa idio na mavio gicigo-ini mbunge giki. Ni turari kwenda mwifoko mundu akienda kuthia Kathagiri akaumagira wega, akienda kuthia Kanyuambora akaumagira wega, gutari na thina o yonthe. Owengi ningona jene gututethia no twakumiria magetha metu tama kawa, tama makondovia, tama magembe. Koguo arimi ya guku ni makora maina mbati mbega muno kuma njira no yathira. Mbia ciathu irarikagira bagumiria murigo kuma banginya Kathagiri. Koguo aroria mbia iria ni ngari njoka kuma ibakambicira murigo aba mugundari ngakorwo ni ngarama ntheri tondu mbia icio ni radutithania mundu wa kumiria mundu uria utemire marigo mau plus maundu mengi muno turarite thina ya mundu wa gukorwa tutira na maendeleo ma barabara. Wavo barabara ino ni kuvuthia mithiire ya ikari na kumatetheriria gukinyira motungata matiganite no vuthu makiria ta maurigitani na kung'ethanira na maugwatiriria maumira nevenya. Arimo maraposta kwa guku maginya guku mambiriria kuruta wira magikarakara ukona ni mathia transfer mathiete kundu kuraca no methire barabara ni ya ndaka no riu tureciria tondu ni twavingurwa barabara uthi mathina mengi tukona ya riu matikagicagira twana barabara ri tondu ni turaricaga thina muno tondu mutumia murito ni kwa turakambathanagira tukamuginyia ramire na riu ni tuona ni wega tondu barabara riu ni tukagumagira riu tutari na thina. Mwena riu wingi thini wa gicigo mbunge kia Mbirieguru mbunge Leonard wa Muthende ni utetetie mukandarathi wa barabara ya Gikuyu ari kuthia Ciara ni undu wa kugonderera wira ari wa kavinda ka mieri ina. Tumekubali, umesema umechelewa. Kisheria tunafaa kuwa na 3.6 kilometers ya lami na tumekusamehe, ni sawa. Hii mwezi moja na mimi nataka tukutane hapa after 1 month. Tarehe 15 mwezi wa 9. Andu aya othe mugaukava na ugauka. Na tondu nuretikira mabitie ndiugauka tu. Ana andu magitigana magineka atia magina kethania. Gukwa kiuria ruvonge rwa kera kuthurimaga no rikiru uvoti wa mukandarathi wa gwaka barabara na kumenikia kavinda karia renganiritwe ni wiririte karino nginya gicunje kia mbere kia barabara yo kirike gwakwa rungu rwa mieri 18 iria evetwe. Ile required equipment na tayari kwa assessment yako kunazo ni kidogo. Kama tipa zinafaa kuwa 10 na ziko 5. Kwa hiyo document yako mimi sijaona 5 ni 5 kana ni 2. So, na by the engineer nganga nirenda twire mundu uyu by the gutie mundu uraria ena rumenava. Vandore va Inooro TV ni gicigo ria mbunge kia Mbirieguru kaunti ya Embu ni Ebita Dennis Fundi.